lae sago oh tapang lae ngandah unyang sagang lae sago mencali la lenggo ola patang la jo pagi oi wai mencali la lenggo ola patang la jo pagi ai matola mancingin noya joda galata sigo de matola mancingin noya joda galata sigo ai kagala dende oh wai oi kagala dende usula dende do malang usula dende ola pakala talingo dende elai di bue awala nene takui de unyang inyola ko lape awala nene takui de unyang inyola ko lape alala 7 tahun de awak kode mangabe ola lala 7 tahun de awak de mangabe hai kalama dende oh wayai kalama dende usula dende oh wayai usula dende ayo tuh burung gereja udah keneknya tapi dage mancinin kejen mancinin sama ini dulu burung ko lepas sangka impian dulu lah burung ko lepas selangka impian dekinilah mau nyijo ajola jo sangka bila ekinilah mau nyiyo ya joyo sangka bila kok tak jowinyo obiye dene labasan diang kok tak jowinyo obiye ada labasan diang biala dari kini oh wala bakalang tanah la biala dari kini oh wala bakalang tanah kalama dende oh wajo kalama dende panyala dende oh wayai panyala dende onde nyanga onde jati dene pajako biala kinte kini sama tanah kode ada gejeng ke amba tu mah dia koyo le muah ko jajo kau saja pina abalian juga buat si kue ake tangin kie asulo kie Allah de ko tu mah banyak mana kan tak jogo do bayai tolong dicena kenya ada pelonnya ko proses ko dulu la buruan ko lepas sangka impian ala dulu la buruan ko lepas sangka impian dekinilah mau nyiyo jojo sangka bila ekinilah mau nyiyo joyo sangka bila kok tak jowinyo obiye dene labasan diang kok tak jowinyo biye ada labasan diang biala dari kini ko awala bakalang tanah biala dari kini ko awala bakalang tanah alai tamala dende elai kandung tamala dende nenela dende do malang nenela dende ilai la dende tanenela tanenene ola manene nene o malang mamla dende la kain kun kamaila tanenene tanenela tanenene ayo tanenene dende Allah tu jariah dende tanenene bantu anjang kana yangi Allah tu hati Allah ko pandarannya olah mama ketik lah nenek tenjare la pie yo tabo teh tak kuang jo Oi Ken, toko dah di den tu ne.
Jangan umur kalah pula aja orang-orang tu tuan. Cuba lah bercerita tentang perkumpul tu step mah. Kau itu uang perkumpul kau bawa Tu bah cerita. Merantau minantu uang Betawi. Oh, orang bersobok di Jawa tu. Dia bawa lah Pak tadi ke Jawa dah. Bertanya lah minantu cakap. Ni tuan. Apa Pak kegiatan di kampung? Dia Pak ni nak joleh je. Tanya kau nak Anyo nyang kan ni. Anyo dah ni. Anyo ni. Apa ditanya apa kerja di kampung? Dia jawab bahasa Indonesia be kumbuh dah. Oh, kerja dia. Di kampung menggalas. Ada kurambir di galas. Ada lada di galas. Di mana ada pekan di sana kita tuju. Boleh ke boleh ya. Kalau hari biasa Pak. Kalau hari biasa ni dah elang hari dah. Alang hari mau kosong ya. Elang hari bukan suruh. Elang hari kadang-kadang jual banting. Biasa kumpul Jawi tu kan banting. Kebun gimana Pak? Kalau itu ditanyakan dibanding tahun yang terlepas susah di mana. Kenapa Pak? Ya, kondik merjalan lah. Mancing jadi. Hama Pak. Hama itu lain pula. Hama itu sebesar yang padi yang mengeranyam yang terdapat pada yang mengeram. Atul nama tu. Oh, tuan. Sangkuati gaya cakunya lah suntiang bona puluh. Lu nyoba bahasa Indonesia hari ya? Abang lepen tu. Kalau menurut aneh tu yo. Alai lu lah pira berkumbuh kau. Tu wah. Tintiang beri. Tintiang dari kalau tak kata cerita aja. Apa sih dalam berkumbuh kau mana nyanyi? Kalau ada no balagu beko di potek juga gambar cek. Kerak ke pojok dia ni. Ayo bagi kat Jamang Newton.